Shalom, selamat pagi Bapak nang dalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigado pari bata bani panrang sugot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu Tuhan bani bagel ni panghidopimu huban nami. Oi puhohan nami ibagas sorasa pamalas niur bani panrang sugoton. Ama pita haladi bagel ni pakolong huban nami. Tuhan bagas nasyo bukah kanami aktivitas suna ege urusan nami sigano pari torang iham ora papikiran marhite hatamu ase yarusihan nami tongtong nagabe harosuh niurmu sihagulu konon nami sa ganjang niron bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapedang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sogot niron. Naboy isisihan namin marhiteho ni channel YouTube on. Regapan si Gano Paribata sa darion Rabu, tanggal 10 April tahun 2020 ay matar surat bani buku Heber, bindu tolu ayat 4 na magkatahon sunon. Ay ganup rumah adongdo na paulihonsi, tapi nebatado na mga dongkon hagano. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas surat Heberon, takas do idah kita, sonaha igambarhon, sonaha isaksihon, pasal habagalo ni kuasa ni Tuhan Yesus, sonay age hasurungan ni, marimbang nabi-nabi, na ihaporsayay, janah na iparsangapi bangsa Yahudi ibagas adat sunay age hasomalan ni halak Yahudi. Nah, on mamambahen ase porinipe sidea dumagabe Kristen tetap ope si patataruyun hubani hasomalan hajahudion atape hasomalan adat na dumma ijolom sidia politik sonay age na dumma ihapor sayay uhur ni sidia. Halani ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni bindutolo ayat 4 on lambin ipatakas ma ubani haganup halak Yahudi nadup gabi Kristen ase itadikon ma hasomalan hajahudion ay jana maningon do ikawahkon atape maningon do panggida sonay age pangarapan ni sidea fokus pitah ubani Tuhan Yesus na dumaroh udunyakan ay maase landasan atape pondasi bani kuriyain maningon do mga rusi songon sada rumah tongon adong do ahli ni adong do tukang ni atapi adong do arsitektur ni jadi sonaha tiang ni sonaha candilani ase jengis jana sarasi totu maningen jengis do homani iranggihon sahalak arsitek atape na pauli rumah. Tapi purini pesonay, babaynang nalongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus, jenges ni rumah na dumairancang sa halak arsitek, lubih kunjay ope sa sitong ni naibata nadup mga dongkon hagano. Artini ay naibatado arsitek ni ganupan na adong itanohon. Ago kawahkon hita, puho hita, bani suguton. Tore kita ma bani alamanta, tore kita ma di sekitarta, tore kita ma na adong dohor pakon hita. Haganupan ay ma rancangan ni naibata. Halani ay porini PHP ni ongga hita manangar pituah atape poda hasaparion. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dok ko si manggulo kita ibagas hata ni nebata. Maningon berani do kita
manadikon haganupan, hasomalan, hasaparion, nalang mambuban hita, hubani haguluhan na manongtong in. Edo maroh Tuhan Yesus Kristus, mambubahay hita. Iya do arsitek ni haganupan parguluhanta. Doma iranggihon hubata, sonaha asibuy hita, tetap margugo ibagas guluon. Doma iranggihon dalan, sonaha asijupahan haluahon kita. Doma iranggihon hubata, sura-sura nine bata, ase gabe si parbagyanan hita, ibagas haguluhan na manongtongin, ayma dasubani haguluhan si magira. Alani ayma babay nang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Maningon duha peni ibirihita haganupan parguluhan taon. Asi Tuhan Jesus ma nagabe arsitek ni parguluhan ta. Maningon rado hita songon adop tinotapkon ni Tuhan Jesus Kristus. Sonay mahita mandalani parguluhan ta si ganupari. Age petongon si pata ibagas parguluhan taon. Ra idopa kon hita parnaboritan. Ra idopa kon hita parutolon. Ra idopa kon hita homani hasusahan pakun buhay o penaligan na buhay patubuh gobir, patubuh biar, rosi, rahuma, patubuh pandulean, ibagas parguluhan taon. Halani ay roh mahita hubani Tuhan Yesus. Ase Tuhan Yesus matongon naman rancang bangun, naman rancang sonaha do parguluhan, namaningon sidopak kononta, namaningon sidalan kononta. Ase boy tongon ibagas rancangan ni Tuhan na ibata matongon parguluhanta. Sa ijupahan malas niuhur, sa ijupahan pasu-pasu, jana sa ijupahan hatotapan ni uhur. Ase salinari bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sadukah totap do Tuhan Yesus, ibahen hita nagabe arsitek ni parguluhan taon. Totu lang adong natimpang, lang adong nateleng, pasti serasi jana harmonis do anggo Tuhan Yesus na totap gabe arsitek ibagas rumah tanggata, ibagas parsoranta si ganupari, ibagas kuryata, sonay age ibagas sa ganupan pargulmitonta si ganupari. Ase dingat kita matong bahasa Tuhan Yesus do natotap nagabe arsitek ibagas parguluhan taon. Ase boy idida jana iahap kon hita hinajengis ni pambahenan ni nebata ibagas 10 taon. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan. Ase ihatengirhon uhur nami tongon bahasa pitah ibagas ranggian mudo tongon jupahan malas niuhur apa haguluhan nama nongtong hanami. Alania ibagas sa ganjang nireon pe Bapa, ipondos ka nami maparguluhan nami hubagas tanganmu. Ase barang ahapet tongon nasyo iparayak jana ihurjao na nami sa ganjang nireon. Tenger uhur nami jana marondos manami tongtong hubamu. Asiham matongon Tuhan na mga cari hanami baniganupan rangkian na tinutapkonmu. Asi ibagas ranggianmu matongon hanami mandalani guluk nami sa ganjang nireon. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami calam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganupan andohar matongon bapenang sa ganjang niarion. Tuhan matongon na pauliulihon parguluhanta ase marurat jana marbuah ibagas holong ni Kristus Tuhanta. Adohar ma. Shalom.